Blessed day to everyone. Allow me to humbly introduce myself to you. I am Monsignor Seyo Lakap, the incumbent parish priest of Our Lady of Divine Grace Parish, Mabalacat City. We all know that a parking space in any church is a super important necessity for the churchgoers, where they can park their vehicles as they go to church for worship. Here at Our Lady of Divine Grace Parish Church, we have an undeniably huge patio enough to accommodate the vehicles of the churchgoer. But sad to say, it cries for a better facelift and further improvement. In view of the foregoing, the Parish Pastoral Council officers and members have agreed to forge their forces that despite the pandemic situation, they will embark on the improvement of the said patio. In fact, the work has already started and our spirit is super high and cannot be dampened, even if the level of people's generosity has diminished considerably because of the presence of COVID-19. We strongly believe that Apong Gracia, our patroness of the parish, on whose lap the Divine Child sits, will not let us down. She will summon all her pious devotees far and wide to come together for the rescue of her patio's improvement. You, parishioners, benefactors, and friends of Our Lady of Divine Grace Parish, who are listening to this rather urgent appeal, do please help and support the facelifting of this parish church patio, which has long been overdue for its redemption. Thank you, and may God bless you abundantly.
Kingaldo iti pagmasusyan tayo ing Kapiyestaning Pangabinyag ning Guinu. Panandaman tayo po ing presensya ning Guinu, busal tamo. At ban maging mabungaya at makabaldugan ing kekatamong pamagmasusi. Agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa. Ing kapasalamatan dari, Niña Tonggol and family, Roselia Miranda, Adriano family, para king makapasubaling kapag nasandari, June C, Jose Pepe Hison, Lilian Tapnyo, para king malagwang kapaldanan dari, Alex Angeles, Joel Miklat, Angel Bautista, para karing maldang kaladwa, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Jonicia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Raquel, Mario, Isabel, Renzo, Vera, Bernardo, Isabel, at ding maldang kaladwa king purgatorio, ing katamo pong mas sponsor, Niña Tonggol and family. Makiabe tamo po ngeni, king dalit apamuklat. Kayang kewangi
sublime king panibayong bien. De tamugeni, de para king Diyos, yaning kayausan, yaning dikilang, bale na pari, bale na hari, pangsang iniwi, taong mepili, kayang kewani, pusang aling yatu, pagkaya munye, napapatutu. Kilagyanig pa ang paninak paning Espiritu Santo. Amen. Ginuman tabay kay kayo. At kaya ka antimuri. Maya pa bengipu kay kayo. Maya pagat panapon amo. Gining aldo nga iti pagsalbantaya ing at gaganakan ing pangabinyag ning Ginoo. Panagkat kay kayo ngayon penandit ing ganakantala king lubtamo din kaya tam personal kay donan king Diyos kaniting balamisa. Bang ganito pagandamano ning Ginoo rin kaya tam panalangin manahimik tapong sagli. Ganakan hindi patantang kasalanan kimilaws at manyawad-tawad king Diyos. Agdanagnan ngayag kastamo ing kapanisyan karing kakatang kasalanan. Magkumpisal ko king Diyos sa may payang at kay kapatid ulmi kasala kumina. King isip pamadapat yayliwang kakulangan. Ulining kapaniga po ko Santa Maria Kapiyestan. Karing sablang ngalan po Santo at kay gayo kabata. Panalangin king Diyos sa ganang in Diyos sa mayo panyo pagalwa na katamo at kayong pangapatao daring kasalanan tam dala na katang sana kim jelang angga. Amen.
Diyos king Manalangin ta. O Ginoo, malugod ming Diyos, tugtog may kay kaming banal na Espiritu, at tinipa kang Jesus inyang may binyag yaking ordan, at minantabi kay yaking biyen at kamatayan. Pustan mong ing Espiritu pangisnawana na kayang katimawan, king takot at sama, king api ning kayang lugod, king sigasig ning pamanalangin. Pagdala no sanang pamisan metong, ringke kaming komunidad at panimuna na kami, king kayang misyon, agawan lang anak, na ringhega na ganan tao, banpuryan kat pasalamatan, ding sabla, kamamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ng Ginoo, Oy ni ingkahong talasuyo, akakong pasiknangan. Iya ingkahong pinili, at kaya binakong matula. Kitman ke kingkahong upaya, at king balang bansa, idala na ing hustisya. Eya kulisak ni itasman ing siwala na, at magsalitang masikan karingdalan. Ing mebalbal at imbu, ene pakulyan, at ing undap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla, ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan, ni minalog, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turuna panayan daring bansang at su king marayo. Ako ing Ginoo, ing minaos at migkalog upaya keka, ban kekayang pagsikapan, matupad ing hustisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King pamamilatan mo, mipabal kong sala, karing bansa. Ding matara, ding bulag, kekalang ibuklat, at ibulos, ding atso pakaluklok, karing maralumdum, asukulan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Puryan ye ing Ginoo, ikong king banwa, keyang lelangan. Puryan ye, uli na ning keyang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat yeng parangalan. Ing Ginoo, kaya kayuyang samban, potang pakit na, keyang kabanalan. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam, babo ning danuman. Ing siwala na kakabling, king malapad, adanuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayayo. Ing siwala ning Ginoo, mitmuyang kamalan. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Ing upaya ning Dios, duldul ing kawangis na. Kabang kilub ning keyang templo, ing Ginoo puryan ye, ngara ring tao. Ing Ginoo aride, pati ring danum ang mga lalam. Ariya, king kapilan paman. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro,
Ngeniku tunay akilalo, nung makananong ing Diyos, abiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos, at daraptana ing matulid, karapat dapat siya, arapano, nuya paman bansa, menibatan. Baluyo ing pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano, karing memalen na ning Israel, at karela mi pasyag, ing maya pabalita, ning kapayapan, king kapamilatan ng Yesu Kristo, ag ginura ing sablang tao. Baluyo itang mga ragul, abage, ame nga palyari, king kabilugan na labwad na ning Israel. Magmula ka rin Galilea, kay ba't na ning binyag a penaral ng Juan. Baluyo iting tungkol kang Jesus king Nazaret. Nung makanano neng linya ning Diyos, king Espiritu Santo at king upaya. Pablasang ing Diyos at yukeyo, mitaya ka ring sablang lugal, darapat mayap at pakayap ka ring sablang inalipan ning Diablo. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Talakatang. Mi buklat laring banwa at ing siwala ning ipa meramdamya. Itiya ing anak kong kaluguran, makiramdam kayo keya. At keka antimurin. Pamipasyag king maay pabalitag panggang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Nga ng Menaral 1, ing daratang katukiko lalo yang mayupaya kesa kanak. Kalagman, karing tali ng sandalyas, ku karapat dapat. Ako, bibinyaganda kayo, king danum. Dapat iya, binyagana kayo, king Espiritu Santo. Melambat kanita, dinatang niya Jesus ibat Nazaret, Galilea, at bininyag ning Juan, king ilog ning Jordan. Kasaka ng Jesus, king danum, ikit ning mibuklat bigla ing banwa, at ikit ning Espiritu titipaya kaya, antimo, ing meto nga patipat. Merandam yung meto nga siwalang iba't banwa, nga nang sasabi, ika ing pakamalang kong anak, keka tutukong matutula. Ing mayat ng balita ning kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Before we go on to our reflection, let us first invoke the enlightenment of the Holy Spirit, and we pray, come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Today, the Church celebrates the feast day of the baptism of the Lord. Nano ing sasabyana ning kakatamong gospel writer is Saint Mark.
Saint Mark nga nang magkwento, manang maglaraw, kining insidente nga itikimbyan ng ginutang Isu Kristo, Jesus nga na ibat yan Nazareth, mintaya Galilea, at karin king ilog ning Jordan, bininyag ning Juan Bautista. Anyang binyagan ning Juan Bautista, mayakit ing pamanipana ning Banal na Espiritu king Ginoo. At may randam ing boses ning igpa, anong nga na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Iti yung anakong pakamalan. Ya ing kaluguran ko, magandam kayo kaya. O ito po yung istorya. Very short mo yung kwento ng San Marcos. Pero malaman niya, iba siya Nazareth nga na, mintaya Galilee. Baluta mo na yung ginutang Isu Kristo, minatili yaking Nazareth for 30 years. Yapining ausandang the hidden life of Jesus. He stayed in Nazareth with Mary and Joseph for a period of 30 years. Yapining seminary training na nung baga ng ginutang Isu Kristo karin Nazareth kamamilatan daring kayang pengari i Maria at Jose. And after that, at the age of 30, he left Nazareth o inipin mintaya Galilea. Urin sabihan inumpisane ing kayang misyon at the age of 30, karingking Galilea. Yapin po yung ausantamong the Galilean ministry. Dapat ba yun inumpisa ng misyon ng ay nining Ginoo, pabinyag ya pa. Ing pangabinyag na, kawangis na mo ning potang den Paris Pastoral Council, mag-undergo lang induction or installation kining altarine. Ang ginutang Isu Kristo, mag-undergo yung installation at induction aw santamong binyag king ilog ning Jordan. Karinyapin mayakit ing Banal Espiritu titipaya. At meron daw yung boses ng ipa. Anong nga na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Baluta mo po, ining pangabinyag na ning Ginoo, yapining pamagumpisan ning kayang misyon. So, ining kayang binyag, yapining inauguration. Inauguration. Yapining signal ning kayang misyon. Makamarkaya, kapamilatana ning kayang binyag. Huling, nung pisundo-sundo tayong istorya na ning pangabinyag ning Ginoo, nga nang ning kwento, kay ba't nang may binyag king ilog ning Jordan, ing Banal Espiritu tinakene king deserto, karin menatilia 40 days and 40 nights, and he was tempted by the devil. Meto nga pong figurative speech ito. Himburi namang sabihan 40 days and 40 nights. Yapin po yung atlong banwang wewe ning kayang misyon. The 3-year public ministry of Jesus.
who went out of Nazareth at the age of 30 and died at the age of 33 through 3-year public ministry of Jesus. And that is what we term the 40 days and 40 nights. Tempted by the devil, buri na sabyan meki bakaya, kapamilatanan ning kayang pamagsalita, upuwari, iya penoklamaning may pabalita ning kaligtasan. Kesan tingan lapin din tao king kayang pamagsalita, alalang buring katagang amanong salanan da. May dabuing sabihan ning santong kasulatan. So, he was a good speaker, ne? At ding tao mamemesmerize, ma-amaze la king kayang pamangamano, pamagsalita na tungkol king kayarian ning kayang igpa. Kaybat menuluya. Deng lumpu, apatera kanala, apalakara nala, deng bulag, ne menakit lang pasibay, deng maklak, me karandam la, deng deproson, me salese la balak, me galing la, ding mete sinubli lang mebye, at ding demonyo apalwala nala, karing alip na ta. O ito po yung obra agewana ning Ginoo, ing misyon agewana ning Ginoo karing king Galilea, the Galilean ministry. Nepo, kaybat nanita muna ing banal espiritu ya ing tinake kaya king kayang misyon. So, first and foremost, the missionary in here is none other than the Holy Spirit. Holy Spirit, the greatest evangelizer, the greatest missionary is none other than the Holy Spirit. That's why when we do our mission, when we do our work, we invoke the help and the enlightenment of the Holy Spirit so that we will be guided accordingly. Nepo, o itayong banal na Spirit. Kaybat nga naningig pa, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, listen to Him. Megiyang beloved, king kayang ipa. At meging matula ingig pa kayo. Huling pemintuane ang aking kamatayan king krus. Megiyang mapaminto ining anak kay ni amebinyag king ilog ning Ordan kang Juan Bautista. Ngini, nantayin kay katang sarili, naning koneksyon na niyang binyag ning Ginoo, kaya binyag tam. Imbinyag tam, amegawa na po nakadwa, no? Yapining pangabay tam ken poder na ni Diyos. Meging anak nakatamo ni Diyos. At sana namo, kalupan na mo nung makanano ng inagkas tangaman ng this is my beloved Son in whom I am well pleased, listen to Him. Sana namo, itamo man, makayan ing ayagkas na ng igpa kekatam. As we journey here on earth, trying hard, trying our best to be a good missionary in favor of God. Sana namo, mibaitamo, king hapong kimpoder ng hapong Ginoo by virtue of the sacrament of baptism, and sport we are
Jesus, brothers and sisters, yay ing pangane, ita mo ring bunso. Sana, nung ing pangane, makanyan inde patana, megi yang kalugod kingig pa, makanyan mo naman sana ring bunsong kapatid, ita mo. Ngayon yung panahon na iti, kabang mag-journey o maglakbetam, papunta kaya, ing sana, maging kalugod-lugod tam king matana ng Diyos. Kapamilatan ng kapamintuan tam king kayang kaburian, king aldoldo pamibiyebye tam. Ano po ka importante kikatamu ing sakramento ng binyag. In fact, ing kikatampong kagalang-galang arsobispo Yapundong Lavarias. Upon his arrival here in the Archdiocese of San Fernando, the first thing that he asked his priest was, "Do you know when you were baptized?" I'm sure you know when you were given birth. When you were born. In other words, balo yung birthday you eh. It's not important to ask that. Kasi, balo nyo naman ta. Balo yung kapalang binyag. Mag-birthday kayo, mag-birthday, year in and year out. Pero, nanda kayo, balo yun ang kapalang binyag. Anyang mibait kayo king apong yan, no? Anyang maging anak na kayo ng apong yan, no? Kami makapakib. Huling, aliway tayong makakatkat kayong utak mi. At perhaps ita, makakatkat mo naman kayong isip iyo, kayong puso. Nya, may gumpisa kaming linawe linawe miya, ing aldo, ningke kaming imbulan, aldo, date, na ningke kaming kebaitan. Why is it important to know the date of our baptism? Kasi kanita tamo mibait king poder na ning apong yun, meging anak na katamo. Kanita anyang mabinyag tamo adwa ikikatamong pengak. First, sakwilme isatanas ing peki ba't tamo kapamilatan da rin kaya katamong pengarian pontegawan opo nga tamo. Kadwa, sasalpantaya ka king Diyos ding pengari tamo tegawan may kibatla in our name uling tamo makapagibat bingot tapa opo. Those are the two questions asked of us during that baptism. Reject Satan and believe in God. Kutangin, kaya may nga ngalabas sa panahon, kaya pamaglakad tamo, pila na kayo edad ngayon, 50, 60, 70, 80. Kunan mo niya mo yung sarili mo, nung nagi kang kalugod-lugod, karapat dapat. At tiparan mo retang adwang pangakon deta. Rejection of the evil one, of sins nga nawari. And then, belief in God. Eta mo mitalabo karening adwang pakibat tamon dene. Anya pinatneka importante tangkutang ning arsobispo bang kanita lawen tamo ne makapag-reflect tamo ketang pakibat taita napun nakadwan gewara kay katamo ring kay katampengari at tegawan nung ping linis siya tamo king kasalanan at nung megitang matapat king kay katang kapaniwalan
King Diyos. Amen. Talakatap. Sasalpantaya ko, Kin Diyos, si pangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wananin Diyos si pang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Bisan metong ning ginuta ang Isu Kristo manalangin taking iparing sablat nga tamong makibat king balang kedonan Ginoo pagkaramdaman mo kami kamilataning anak mo itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo kami kapamilatan ning anak mo. Para ka ring anggang maniwala, King Jesus, tunay ng anak ng Diyos, at para ka ring anggang magdulap karelo, keyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami kapamilatan ning anak mo. Para ka ring anggang bininyagan, miela sanang anting pakamala ng anak ng Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami kapamilatan ning anak mo. Para ka ring anggang sasalpantaya kang Kristo, ban agad lang misan metong king metong akasalpantayanan, metong akapanayan, metong alugod, at metong akatawan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami kapamilatan ning anak mo. Para ka ring imbyero, mistulang alang kabaldugan, para ka ring alang pag-asa, pauli ning karelang kamalyan, para ka ring anggang magdilidili king biye, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami kapamilatan ning anak mo. Para kaniti at king balang komunidad, Kristiyano, ban miyabe-yabe tamong pagdulapan, ing kaburyaning Diyos, at mangong sikanan, iba't kaniting Eucharistia, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami kapamilatan ning anak mo. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Igba, pasalamatan na gawling ikay igpa, ibiyeme kekengan ing banal mong Espiritu, at tipunan kami, banlugod at munye, kapuryan kega, ngenit kapilan paman. Amen. Lukluk tam. Kingdom at minanalami, aining kekeng sarili, baboning altar, linggemi, mabanalan mo sa Tanggapyarapaning Diyos, pang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoo iting dawon karinggamat mo.
king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo ginapagmasusyan ning pangapahayag ng Kristong keganganak, amilalako king kasalanan ning iya, tanggapan mo reting keking ain, at pabustanong makisan metong laking kayang sakripisyo, uling ginuya manggaman king alanganga. Amen. Ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimurin, makayat nano king ginu. Salamatan tayong Diyos sa ginuta. Itiing karapat dapat at matulit. Karapat dapat at matulit, sugad at makakabusing pasalamatan na ka, king sablang penandid at numan ka rin. O ginabanalay pa, may find ito at alanganggan Diyos kamalatan ng Kristong ginuman. Pepakit me, ulaga ing binyag, abayong kalamibat kaya kakamilatan daring waga at bagay makapagmulalaking ilog ng Ordan. May randam yung siwala mong ibat banwa, ban gisingan mo kaya kazalpantayanan, king pangatyo ng amano mong mikatawan tao, ang ini at chubuzal me. Ing espiritu may yakit siya king anyo, ning patipati, pepakilala ni Jesus, anting kay kang talasuyo at linyan may kambining tula, anting Kristong mituburan ban, magdala ka ring kalulu, king maya pabalita ning kaligtasan, king mapupuspupus ming tula, kakablas mi keti king yat, ing dalit daring angel, karimban mo, ngening pupurinda, ing kekang ligaya, manggaman king alanganga, at ngaming ang kakanta. Manyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Paimidang kusang lukim pamilaws at kamatayin kinwaning tinap at pepasalamat siya kay pirasone at binyene ka rin kayong disipulos nga na tanggapanyay ikungan at kananyay iti ang kanakong katawan na mitawan para kay Makanyan mo naman, kay ba't nga punan kinuwaning kalis, pasibahin pa salamat kay kadbinyan ng kalis, karing kayong disipulos, nga tanggapanyay, ikongan at pinamko kani. Iri ang kalis ni ganakong daya, daning payo talagang tipan. Amibo para kay gat paring sablang tao, banggit ay patawaran ng kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan ka na. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayan. Kamatayan mo, O Ginoo, kaya kami ang kaganakan.
nampang talakad harapan wan sa mga yuke. Mapangbabami ng pagamo mo, kingi kami ng sanang may solusyon, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ganagan may oy pa, in Santa Iglesia makalaganap, king neto ya, baniganap ya sa aking lugod, kambenin kay kaming Papa Francisco Florentino, kay kami Arsobispo, ading sa Blangpad. Ganakan mula naman din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa kayong lutaw, ganakan talaga ang personal akayadunan tingin. Ganakan mula naman din anak mong Meko nakitiking yato, di Alendrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aure, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz Leonor, Raquel, Mario, Isabel, Renzo, Vera, Bernardo at Isabel. Ay naos mong Meko kitiking yato. Ang Pangabinyag may telag kamder ng Kristo, kira kayla naman sana, king kayang pangasubling megi. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainawa na, at maninayang subling niye, at ding sablang niyang unabye, tanggapan mo sana. Kimaligay mo arapan, pakalol mo kayong at kaon, kayong karapat dapat magkamit, kayong biyalangan kabangkang be, in una Virgen Maria, in doon Diyos, kamder ng San Jose, kayong kalinis-linis sa esposo kang pwedeng nun apostoles ading sablang santos at tinupat king malmong kaburian kayong kay kamaning panun purinig at paligayang kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo kayong kamamilatan ng Kristo kambenat kaya ikpang mayipay kagong Espiritu Santo pundagat parangalan manggaman kingalan. Malagang pagkalud king kapayapan king panahon may bangking kasapan king kong pagkalud para di king may kabus king kasalan ligtas king sablang kaligaligan kabang maninay kami kamben ulikain ka panaligan king panyatang Iso Kristong kagaming kalapangapos. Uling kekay kay karya Ate
Kristo, sinabi ka rin kayong apostoles, ing kapayapan, talapang ko kegay, ing kapayapan ko, pagye ko kegay. Kamusta balikdan din kay kaming kasalan, naluan ng kasulpantianan ng king iglesia, tumayapan me, ang pandulog nagpangking kaburian, kang biyat magari manggaman king alanganga, Amen. nagud at kapayapan ng Ginoo, mantabi sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimuri. Bakit tapungin may kakamitong tao at may kakalugot kay kayo. Kapayapan. Peace. Cordero ning Diyos, amilalako, ing kasalanan niya ato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, ing kasalanan niya ato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, ing kasalanan niya ato. Ibigay mo kay kami ing kapayapaan. Ibigay mo kay kami ing kapayapaan. Nyawin ko rin Diyos, nyawin mo lakong kasalanan ng iya. Iwan lari mayaos kingapunan ng Cordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka. Dapot, yagkas maying amano mo, kumayap na ako. Yang pastor ko, yang mga ko, ing kakulangan, kapilan man, kung kagisanan, uling sabla, kaya maibatan. Dapat may nawan ako, ing malabong adik ko, ing maglapo at anong karin ako tatayran, yaing pastol ko, yaing binuko, yakabo, ing mandigo. Inginu yang pastol ko, yang mga ko, ing kakulangan, kung kapilan man, kung kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Yang pangnahing sikaran,
Siklaud tamo. Ing tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mipnong lugod at kapasalamatan, ingke kang debinong tatak ning pamamingwa, ingke kang kadiyosan, babalot ne ing katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mipnong pakumbabang kapasalamatan at darawon ko, ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keka, in panwalo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak, ak pangako ko, ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulu mo, kareting panahon, kaluguran ay pa, darawon ko keka, ing katawan, daya, kaladwa, at pangadiyos, ning kekang lusok, kaluguran ay anak, king pamamayad, para karing kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arkanghel. O San Miguel Arkanghel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang, king dewakan ning mapamirayang demonyo. Pag-amu-amu mi keka, king lupigane saning Diyos, at ika, prinsipering ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulando nga ni king impyerno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak, ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arkanghel, Ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata, laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karingdakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patukunangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Hesu Kristong anak mo, amabibye, ampon mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisauli ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami.
San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. talakadtan. Manalangin tamo, O Diyos, atig pami, biglat may pasbol ng banwa kay kami, ban pasik na mo kami, king tinape ng biyat katmon, king banal na Espiritu. Ibayo mo kami at ausan gumulot, karing pansarili ming kayungyungan at panaligan. Itubod mo kaming sumulong, alang takot king dala ng katuliran at kapayapan, man maging pakamalan mo kaming anak, kambining tapat mong anak, Yesu Kristong Ginoo. Amen. Balayan at palaguti, balayan aming tuburan, balayan ay naus mo, balayan ang pinili mo, balayan mo ang Ginoo, kaya ng makayapan, kaya palabungan, kekang pabanalan. Ang ginuman tabi kay gayo, At kaya ka ang may memoryo. nasunana kayo ni Diyos, singig pa, ang anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang isa may kayo king kapayapan. Salamat kin Diyos. Manati, yatampa mo po mama ko, pangadyan tayo po yung orasyon. Talakad tap mo po masales. Ingal Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward.